Үтө күнүнөн бүгүн бие оскола отугар улахан беле терәһен болары турар. Ол курдук бу айын маяга сельской пет ярмаркага бие устул баалыга Юрий Кентевич онна жатайдагы техникумы кытта, онна жатайдагы судоверфь теректени кытта биркүлелер кесүбелен төөрсө биттере. Ол чачтинен бие оскола отугар катнары ортосколадагар фирменный класс арылданар. Судостроение де. Бұл класс болағына кабие оғылығына бордатывыд, олаттары ақсыз 9-10 класс барыта фүлбалтығы бәлерін бағаларынан кейділер. Бұл судостроение классы болағына жатайдағы техникум специалистері кәленлер бияға неделер бейді бұл олаттары өретелер. Ол күрдік судостроение, клагер, черчение, моделирование, сварка, электрика, курдук, спецтері, бұбастықы теоретический өттілерін, онна кыратық практический өттілерін өретектіқтер. Оннаттан бұл олыс енекеліғ қамсағын, ол курдук бұл олаттар бұд курс бардақтарына кәнеке үйрәктерин хагылы боллактарына бу кайысканнан кинер жатайский техникумга үйрәккә чепчетиләк көрүңнән үйрәккә кирәннәр инекетен тох бу үйрәккә битәдәхтеренә би жатайка суда жатайский суда верфь терелтетегер үлели кирәктересеп. Оннан бу улаган кескилләр инекеләр проект Был болағына жатайдағы техникум республикадынан 11 осколаға мұндық кластары арияр. Онната намна бие оскола қабылынна, онната атын ұлыстарға, ораққа, инек әме атын қайысқалақ кластар арылалары көйтілдер. Внимание! Торжественное мероприятие, посвященное открытию фирменного класса по судостроению акционерного общества «Жатайская судоверфь» и государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Жатайский техникум» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Катын-Арынская средняя общеобразовательная школа имени Ильи Егоровича Винокурова объявляется открытым. Винчилгам народ бая, винчилгам народ тына. Мен сахам сиринен, әңсейлі қачутугынан, қатын арығынан кен тұттабын.
verer. Kız adıra doğuna öt yürer. Min sana bir bağlar, erbarıp cümle, dövgür güçte, kimilak tirakta. Beden turu mesünne, sikari kippe gitte, dolu dolu kumna, kus bıy, ak beğoğu, orduk bolu eder. Vallahi çala, sirtört öttüger, elbeği bilbit, ütümeni görürbüt, ürdük üyerekten mit. Eder tıllah egine berde, uz tıllah aluz berde, üpsarılах tıllah raz berde, vobala solağın tüpsarar, ulağılах tol kuydağ, sağa sargıdın solayar, sayahat sanalağ, ki keskilin teriyer, ken boğulur ağını, kıraksirin boğularay. Ola baraksan, üstü bir sadığınan, kurcanan muğurluğar, bir tüylek mosan oğudan, ki boğular keskillek. Ola vanı tahtiriyle, ola baraksan, jala ortadaydıga, baya, baladaga, kölöhüne, kül sirige. At ağız gölüllen mi öskür, valağa ereydenen mi öskür. Valağa baraksan kurduk, adımtan ağırulak, şınıstan jılgalak, mömürür bağıttan tölkelak. Ortadaydıga, kim da ağahulu bataga? Ütöki yölekimna, ötüğü tömükasta, kaya tökün köne üte sürakta, biraz sıddık kanna, ola baraksan. Sürağa rakana bolar, sanatara sayağız bolar, ama gini kurduk, tohta soğuk doğuttur. Oo, sirgede bir tane, idagala olakan, anallah solguttan arasıma, tuhannak solguttan toğrama, sebilirgün, süğer turarı, südüsüm sanalım, bağırar badakın bargardır, bardan baygalmaydılar. Erkeyken bağısta kum sınala, kırattın kıyakanıma, atçıgıйтан abarıma, umaya durar oğutu, uğun yorgundan udarılas, similakta sireyginen silir. Orguya durar uğunu, ortodundan alımna. Sınavın sayınlar, övgün yüksel, uattak çoldan doğurdustun, buğulağa maygı bulustun, salahına sana sayındım. Sağa kiyene sarbada, iyi kiyene kirgalağa, üzdü görek tahtırı kıtta, öğünçün özgür. Bentmeyle ahtırı kıtta, dengen sergir. Hepit tılbib, sanavut sanat ölürü ben. Amı kudurun nağıttın, oktun berime. Satar tıllakka, tabanyan sadıma. Erkeği valağa sırıta, sıhı mığından, sıspes yellağı, satan sırırgat, kodan mığından, konağır mostağı, kodan kalbatta. Üsürgastağ ağız kırılak ki, sağa ayı sağalak, sanatın astınlaran sargıdan salay, jogut amuk sarptağ, Allah'ım talkuydan jalım tırgır. Üz oydu, öyün tümen, örgöyün ürde, ürüz yörülak günden, uğun uruydak soğuktan, salgılak sargılak sastan. Дорогие ребята и уважаемые гости, впервые в истории школы Юлуза начинает свою деятельность фирменный класс в количестве 26 юношей. Куратор Бунхалова Лена Сергеевна, учитель физики. Әркие олығы народ күміскелеген мәніға әділібет. Бұдан бұлыр жыллардан әбігілер бет, әтқан, білі көрі өттінен үтчаттарын сайынларарға улахан болғамталарын ураллара. Тылы беребет, Осколовыт директоригер Павел Николаевич Аганешниковка. Bütün günlerini vastığıllah, büyüğünü terehin, gılcıttara, vastığıllah, Владимир Иванович, vastığıllah, Дмитрий Максимович, onunla uçtallar, gündü, oğullar. Bugün beyağa, bir ulusputugar, bir oskolabutugar, bir ulahan bele terehin, gününe, okurduk, ulusput bağlıga, Sleptop Yüreni Keyinteviç, bu ayın
Маяга Мяхановска сельской педиармаркага улахан билгелелерге сүбелен соглашение перси болбута. Ол курдук онун хиттеремет бихе биоскола бытыгар бүгүн фирменный класс судостроения арылыгынан баргытын итидисинеге арделебин. Сколотар оғлар бұдың күтті терапевттер бұдың күтті кепсетемет фирменный класс футболта олаттарына бордамыт бүгінгеттен бәлерін, білилерін, көрілерін қаңатықтыра иннекетен бұл проект олыс кескілләқ, олыс надалақ оның олаттар бұты бағырақ білеті өріқатер үдік сетихилері бәрәдәге онна қайылары. Эти методтан бұл республика, бұл жатайдағы техникум Чолан Тихона Владимир Иванович Көгіләнін бұл мұнық промышленностьқа бұл тәтті хайтар олаттар бұтын тардан бұл рабочий место тахаранар олаттар бұтығар үлі қамнас онаттан бартығар әме қатабыллақ болаларғар бұл олыс надалақ үйерақ онаттан класс болар. Оны әдет тұрамын бұл фирменді класс бұд әтәңе түміктенен олаттар бұд үйерақ біліланлар иннекелер олықтырғар барта тұғалақ боладен әрәлі ақпет. Республика бұйыл 11 осколыға арылынна фирменді класстар оның бейжол бұтығар деққа әме бұл судостроение қылаға арылығынан өсілігіл барғытығар етістіне арды олықты. Остап. С открытием нового класса. Да, бұл школа коллективна адыттан, администрация адыттан, мақтал ғұрық бұтын тердеп бідеті Влад Михайловичка бұл жатайдағы судовер ген директорға инегетін білгілері яқпет, онына бәбет әмет бәләқпеден тұрақпыдан бағарабыд. Бейғатты школны біздің кубатырлелер, ол чәшігінен арас аңғылықтары, арас сувенирдерім орылдар, оғылар бұд, онына ұшталдар бұд. Onun bu bilgiler belediye bollarından bu maqtal hurugu onunla bu suveniri tutarabın kömürler. Anlarca maqtal hurug tutarırlar. Василий Владимир Ивановичка, когда техникум директорга. С открытием нового класса у обучающихся появится реальная возможность с интересом и с пользой осуществить свою мечту. Освоить технические системы с дальнейшим обучением и трудоустройством. Улуу эксөкүлах, сырдадачы, бөлүгү, сахабу сурун литературадан төрүттәчы, опсастыбынай диетел, тоқтағар дағаны, сахатын жаны серкете верақта, кимтан дейтаға соқ сайдыла, жоллақ болон бағарара. Тыл барар, намулуға, муниципальный терилли экономикаға бағалығы сол бұятчыға Екатерина Прокопьевна Савинова. Бүгіннен Убастаулах, Нырылах, Гырдеттар, Терейін Гырдылақтыра, Намулуға муниципальный терилли адыттан, Чуалан аға бағылық Патюрин Кентевич Слепсов адыттан, Онна бәйім апыттан бұл бүгінгі қатыңары осколатығар, базатығар саңа класс арылығынан итетіс теннек ағадалүйдің күнді. Республикалар манны класстар өсі дауыны арылы тұрдыңлар,
улуспут республикабыт өссө да инигитин сайда турдун ден бәм турбун этеп багарабын. Иднеден турамын онта мен мақта улус атыттан мақта турбун, мақта ягарды суртарбын туттарыпын багарабын. Так, Павел Николаевичка школы директорге. Влад Михайловичка, генеральному директору Жатайского судовер. Тимир Ислана Мактал структуртарыхын бағарылын Тихонов Владимир Иванович, директору ГУКО Жатайский техникум. Жылы беребет, Кадыныры муниципальный либалгар Иван Дмитриевич Наговицынга. Владимир Иванович, Дмитрий Максимович, Мирлах Алджиттар, Илья Борович Винокуров, атын сөгер Кадыныры ордос болудun коллектива, оны күнді олар, бұқа барығытын бейхеқа нехелек бітігер, осқолуытыр берулер, түген үмітінен бейхеқа судоверфтен саңа специальный берер фирменный класс аралдығытынан ис сүрәпіттен әғабдылы бір көңілден. Әтелер кім историятын білбәт ол иннигіті хоқты. Аны бейхеқа история бітер бұл судовер әтілдінен. Улухан эме дерин историялар нехелек битен деханада катыңары нехелек үз бөрөттен турар. Онтон биддеспилдер граб береге денде. Граб береге амбастан мана 2 саты затон де. Олардан амбастан карабылар, бурхоттар мана келендер, түгүндер мана эте. Тахас мана тахалар эте. О Ленскийде речное пароходство бир улухан тута теритеде мана де. Онтон логистический түден топуйданlar kendike Жатайга көспүтә. Билген де Жатай олигенде пакыты болан булган эме билген булган болан тура. Ата бастык историяда маттан хаалар. Инде баратны то бары лорпа халай халда бу Жатайдагы судоремонтный авотта болду, техникумда болду, халыклар бар билерлер, билер болгордан көпсибин. Анан то дерин историялар бар, бияка бу бүгүн барылыгында бияка болгон знаковый событие, исторический момент деп барып. Антуран это был кепситилер это был утра мне это был холгора бияга граб берем оттава колесник Валерий Михайлович был граб который кихе Жатай Аллахтава она блин Владивосток город Аллахтава кихе он имеет кепситилер бияга тон элбах тон кепситилер да соглашение вот было тура мне он продук холгора бияга граб берем часовни тут было это бивин он богослужение было наста Онда бир пунунан бу бие олар бутон Жатайга бу техникумга береттерген деме пун барды ол пун тобутуттан бие олустан үйрөбүт баянданы болгонун мен теддиям билеспит жонго көстеспит жонго онтон багарабын онтон бие хака намнар болду намнарда бу хатын арыларда да болгон намнарда да болгон өрүспүт оттон бир улхан байбыт эбебит ленерүс улус кен бай Онтон онно сиганна онтон кутамакка чалайвакка онно кете тең увастан динаман кини онно элбетте хеджепдин нада тагас телен нада эбе мана өрүс бүтүнен логистический до хайды барын нада ону билен турала айты улган сана судовер болгон онно теберек арылганда бихенна кыттыгылапыттан астына өтөр. Онтон оглорго барайм тек танахтан бастан туран дисциплинени bu ehega indikitiger olgan armiyada bartakna öyle de bular kitiler bereka da girer kitiger bartakar
түһү күс боло диемит эренебит. Болгонтор ден булган. Для вручения удостоверения ученика фирменного класса приглашается Тихонов Владимир Иванович и куратор Унхалова Лена Сергеевна. Удостоверение учащегося фирменного класса акционерного общества «Жадайская судовед» вручается Мартынову Эрсан, 8 класс. Колпашникову Леониду, 8 класс. Лазареву Александру, 8 класс. Евсееву Эрчик, 8 класс. Павлову Александру, 8 класс. Трофимову Владимиру, 8 класс. Максимову Арулхан, 9 А класс. Новгородову Айсен, 9 А класс. Дечковскому Дмитрию, 9 А класс. Петрову Адаму, 9 А класс. Петрову Леониду, 9 А класс. Корякину Абраму, 9 Б класс. Панькову Вячеславу, 9 Б класс. Болтунову Юрию, 9 Б класс. Неустроеву Мирославу, 9 Б класс. Ашемкову Арулхан, 9 Б класс. Абрамову Аману, 9 Б класс.
Макарову Олегу, 9 Б класс. Колосову Степану, 10 класс. Стручкову Павлу, 10 класс. Парникову Сайтам, 10 класс. Уваровскому Михаилу, 10 класс. Попову Николаю, 10 класс. Бедогурову Давиду, 10 класс. Матвееву Джулустан, 10 класс. Приветственные слова имеет генеральный директор Жатайского техникума Тихонов Владимир Иванович. Kayıvarına dinleyeyim hep. Doğukan Zatay Teknikum'un direktörü Sanabıl Yevranistem'in Batıdan duran bu büyük bilgin ağay beğenmeli bitten yönetçi biletenen artık teknikum ağı ıldıgıt. Konaton bilgi teknikum anlanan üleliyir klas yönetçilere buldugut. Konun sistemini kadar delibin tutmaya apıttan bu bilgin Zatay'dağı teknikum kolektifine apıttan onu stüdyenlerine apıttan sistemini kadar demin tedbin. Konumuna Köpeklerine köpekler bağlanmakta. Orada da kolektif oda töröpütlerge, oda töröpüt kahamarı dokuyor ambastan. Oda kanlık bu kala kaydak kihi boluğun. Onun o kine kanlık olunan bardağından bu kineyse böyle oğun tümüklü ülkenleri teyin kalitiger oda turukta o şügay boldağından oda yollak kihinde bolur bolladı. Konunu konutun bu sana kayıska, olof sana kayıska. Ondan saka manlık bahalavut salaların tobihi barabilebit. Ucu tortan sağalan, dığı kayıskıvata, ondan atın ideler bilgin ayti ideler bollaklar edi. Ondan bilgin bu unan şüyler al den hakalı atta kolladı. Bu örüs onunla mora tahımnak karabulları omurağın ületiger bilimliler klas ol idetiger bilimliler klas aralığında. Atau bu milli öğretmenler kurduk, kadar meydanı bu erdetten hevesler kurduk evit. Bu manna ambastan, bu Zatay'ın dine manda zaton bolan turgut evit, ondan köhentiyen Zatay'ga tibit. Konuk, onun kadar bu tangara bereyte bir yerin manlık hitlerge tok tutulan, manlık ülenlikler evit diyen kadar bugün hanan turabın. Tavayda bu bir ikis klas bit. Bu aspıtı virasılıgar, bir iki meyhan vaskapalıskay, orta skulatır manlıkla haribit bit. Roğun yıldık oğullar dağıcı göremitte, onda bu bilgi tekniğim kalan yörede kalan kiydiler. Hem havanızda formalaktar ete, beyler tuhran giyimine aktar, dağıcı klasta aktar, onun haşıdı gülapit. Bu bilginin aslında da ikis patogu araydı bit. Ondan bu olof sarı sana hiyaka ikis mandı klas bitin arayı kalan turu bit. Ta konulu palskayga eter bulla kamandık. Bu Zatay'dağı u alın numaralar zavod bastığı sıvayetin Algıstan beta palskay kiyte gelen Algıstan evit konut Algıstırgı repet evit bu sakatçata palskay içata bu zavod gelen bu u alların tutar bulova enginden hüdda şuyitleri repet evit onu konutun kadar onu bir bakıvit bir higi onları yupet konturu kadar ruhuna kutu bolun tağısta ondan nomok var evit ondan bir Bedir perioyu rahtağı oçolga parkot bu uvalların umurur olakan kamsahane terbitedi. Bila patta tak flotiriye terbite. Bete tiyan dokantak
қарабылдырын ұрырға тоққа тиен, атын дөйдігі тиен өренен, опытылан кәлем баран бәйтеже Россияны, дұлған күштер державамыр ұры, немені бұл парход, тұдар тоқты заводтаритет теләбіті. Қолымны бұны аң бұл бәйті бағалан олары территориеттен ұстарын ұқтабыты бет. Оны номақ әдерінен пағылыскайттан 2 сақы кейті баран оны үлелі бар бүттері бет. Контуна жылқалары қанда беті болды, бағар жандары білгенде бағалары болды. Онан тон олым историялар күрдік әбет. Онық, оны дұрғыдар өсі хевестен келік беді мәнді затон дейді бет. Контон бұл школа директоры Павел Николаевич өптен қанды дүртті ағай. Павылскетін дүртті. Вот онық әбет. Контон онтан бір 100 класс бұндар ияқтақ бұд, сұнтар ұлығығар денер ияқтақ бұд. 100 класс. Конну конон болланан тонно олог былыр гаттан тоха биле алмаз көстөн булат ниттен колонно акадыца Санкт-Петербургда ресевяскалан парходта гален тохтоннор эргинер точка болон турбу дебит бүлүрү самый багар конну кондар яктакпыт онон тон бу улуу чөбүлага педин курдук бу атын омуктар сөбүләбит онны бахалабыт карабыл алдырын сахавичата аханере оңруого онда тутууга Дена питетите палскет пласкенен турар. Тоны манда да янаға дияныбын, таколы тите. Онатон бу хатынары школата ремені курап отон сүті кихе атын сүгер. Онатон де сүті кихе атын сүгер школа вичаттары, ол төлбетіттен тақсыбы вичаттар. Оны қайдара саңа бұ қайысқаны бағылықтары, оны кәнәге ескенеға сотан бұ амбастықылар бейге дебет, ден үттәу жөйдік, аптан улханьяны тақсықтары ден қайтарағаныбын. Онтан бұл сатайдағы техникум үлеті, онда туық қайсқалақ техникум дені отан кірдік етін ағын. Бұл бейгі техникумыд бұйыл 6-9 сылын үйрақсылын ағарын үлелі оларар. Онан бұл бейгі Сақабыты Республикатығар бір сағымай күрдеғас техникумнаттан бейдесері олар. Үз дегер келебі. Конны бұнна сағымай бұл оғыта үйренәшіті студенттара ақсаны әлбәғінен бейгі бір сағымай ұлақан техникум болабыд. Тығынча сүйістен тастаға үйренер, студент үйренер. Әптөрігірді қылбақыға үйренер, 5 сүрін қайсқалақ бұд. 14 идені бері бұд. Коны бастықы қайсқабыд ады бейхені тәлі бетінен білі у транспорттар тұғу кадры білімді әйінден ол қайсқабыд тұрдан орбыд. Оны бұл судоводительтен сағылан, суда ремонтикке тие иделери білімне олар өт білімданы. Тайкіз қайсқабыд бұл білім кәпсеті тұрар, арғы тұрар классы қайсқады болар, судостроениеден. Бұл жатайдағы судовер, тұтылған үліға керекті, күрді олған завод болуға, тағылымды ғанту бейеқан бастықыннан болуға ден. Тағыл қайсқатыр бейге қағыстаған идені білімне бейді. Қасты идені білімне бейді, оны еге үйрек кәмегер дебілсияттыр, қадны кеделер балдарын, оны олын бейді дәқынан тұғу еге бейхет болар кетінені білейін. Тағидиккіз қайсқабыд, 100 қайсқабыд бейіне электроэнергетическе қайсқаден. Оны бейгі 3 едіне беребет, тағырсы семешінен қолбата құдынан 5 еді болар. Электро қайсқа, энергетическе қайсқа, тағы оны өте берім олған қайсқалақпыд, тағы оны тағынан 400 қайсқабыд медицина қайсқатығар, орто медперсоналы білімнейбет. Сестеринское делоден, тағы оны массажное делоден. Тағы 2 қайсқалақпыд, 2 едіне беребет, тағы 90-11 қасқанеттен изберталебет. Так, Антон Бехет Кайскавет, тохтен поварское делание. Так, он садовой повар идет им веревит, он тахнан повар кондитер ден идет им веревит. Так, тохтус класкентен, он бирс класкентен. Он генегнаме тюдя улахан базалахпет, тохтус мастерской деру барта, анги иддебеге эпетир юртях современный мастерской дер. Так, он гитаре лаборатория лабдахпет. Так, оны тағынан бейге иденері берер бол баққа, ағын бастадан тұрам кеге бейдінан бейге идебет, ағын бастан. Отын бары білебет, тұшқыталар түріпітті де берер болақтақыт, ағын бастан кеге бейдінан қайсығы иделіннағынан, онтан иде ұлан үшігей специалист болалар ден олеген. Так, олына күлді олған бол қомызын ұрабыд, олеген бұл кеге бейдінан сайынлары қайсқалар күріжоқтар, оны спортивнай, әтқаны сайынлары күріжоқтар мөлелейлер, күлді өшедік. Олар күпті қаланына қолы кәрелер, ағын бейгі аспы төрасылығар ағы тұлықан тақсының ұрығы дейппіт, арақ ұлыстарға, школарға,
агуончалы кихилях, студенттер улахан концертта, коракта хилях, мастер-класс көдөрүлях, онуктары биги выездарын мортугут. Конутон билген онтугундан халкын урукпут, оны да биги олорбут арас конкурстарга, көрүлөргө хөдөх хилахты кытталы. Конутон биги барытунун хайындар олорбуттен этекпиннада. Конутон жетелден харпыттарын курдук, бу биги бу үлебит, билибэбит улан толбуйдан болбакка, Дойду президента бу быйылгы жыл феврале хүбөтөчү жылатыгар государственный муньякка, федеральный муньякка послание тыгар этен турар тоохчан. Бу орто аныл үйрөх терителере тоого бу орто сколаны кетаре. Онна үле берәчене кетаре ытса хевестахты үлехтахтен. Тоойдыка бейги үрдүк качестволах кадры билимнен медбилектахпет тооху производствоға. Онтон бу бихеке келер болор, бихин уже билер болор келехтахтар. Олихин оскула бу ортан алуяктардарын кетаре кысаулехтахтен. Онтон ол серчитнен болон республикага билген бу үй хүлбет өткүнүгер официально тоога йыллардыга, молодежный центр аралдыга, по трудоустройству ден аттах, олонно ити сыйларга школа ортан алуяк, онна үле берәчини кетаре колбур курдук элитерлетерлинен, бу биге республикага дигер. Уйрак министерствота, онна центр занятости кауляханен iki учителя, онон билген үлетін ханабдай халанері. Onun bölgen hübde olan kamsahın batta, onun bu bilgi teknikum sistarba tıkka bu magnet tenge bastani herif bittiyen hanıbın. Takonda onundan oğulur bu klaska bilgi altın ağızcağı berek bit. Tokol bol praktisi havanna boluğan barita. Takolunno bu bilgi preparavatörü kelen öğretiyeğe. Kardıgar bilgi bilgi hatiyen öğreniyek. Takondan anıkıskı ankeler sıl sahıgar Угун каникулдар кемдерге сетте күн сосновой борден тохамер бу государственный территориальный министерстводан оно семинары тергер. Онда бу жатай техникумун бу 11 школа класстарын оголора 130 келен бир кем олоренерен сосновой бор баста олоренерен токторун практикаларын барыктар. Оларды производствоны кете билсектер, заводка директора, бүйнета директора, босколорон бардын боска тейен Onun kurduk bir planlarına uğradık. Onun hüdden treni buluğa, условията барата görünürke barata serdiğinde, onu bilin ürünün pütlerine kaldı. Ondan halkı egi bir yakıyla gelir bulduk, ev yürek gelir bulduk. Büdehik kurslar getiler, Sankt Peterburg, Baltiyska zavodka, Lukan Mora tahımnak karabulları, atamnaylı da kolları, Umara zavodka praktika var etti. Bağaya konulan bilgi sürecinde bilmenin tarih bilimini hicabet. Onunla Kareliyaga Anişke zavod dem var. Suda remontta stratejik zavod. Onun kadar emiliyattahan turubet. Onu sorok olur bu ol zavodka praktika var etti. Onun bir heksellar gitigar örnekler hepten. Ulakan koratlarga, ola atın hitlerge, hütle ulakan tradisiyalar zavodlarga praktika var etti. Olumluk. Kontahnan bu şkola Magnet kayıskanlar ipet bolağının şkola busliga bu aspıta hılga, bu yılga da hılga ikine gastağına kini bu suda vazgeniye, то есть suda stariyenye üyeler, üye kabararga selevoy mesleleri verebilir. Bu ona kiyektere suda bir salta tetiyeğe onun bir onu kudu kepseden turabet, doğru onluk var. Davrim balana kolor egi burada klas görünmetek bolanan şkola bu busliga Öskötün onluk kayıskalı bir kavra bolanın kini sele boyullar. Olata bolanın kini bile egeten bağlı normali bolanlar da onu sele boyunu var diyor. Bağlıska bir oturcu onluk kutu sele boyulan bilen üniversite öğrenenler. Onu unikeden hüdde şu gösloviya, dayakanan öğrenye karanadı. Da kukırlıkını bolatlar hüdde şu ürünler bolatları bikit. Kadara dorova yegen, kadara spasime dem bolakun hevit. Onun bolanın kadara hüdde anastındım. Onun bu formatı şu evet evet. Onun buluttak, onda bu probka, onun başti bayanın adacım olur bu lakıttı. Onu direktörü pedin kurduk, Pavel Nikolaevich ona diglarını belirledik. Onu da bulatır belirletti. Düdde şu dağın bildirdi. Oğluğa, Aydırağın digleri hattırı ağıztanından kinece şu iki bulabilir. Onu da nuk bu lakıttı tümdenlerin evin,
Так он то биттери касуяппет, элбахты касуяппет. Так он блин бастакы билсиннери рук булуа. Так он онтон шөтө үлегәндә, так эләдә, онтон итиләр барган. Урумытыл битен, күннәгә дә булган, онда булган, улак үҗедик, кайсылары торып барган. Сәбилә бит. Его символическое билеги bu фирменный класс устроения дени, bu anda Abdullah'ı Zatayska Sudeviyev, он на Zatayska техникумден, bu класс анагар янан туду демил, bu класс кутатын школлекта палника структурным коммунден. Затайский Судовер, акционерная компания, генеральный директор производства Столбиячатыгар Дмитрий Максимович Пермаковка. Махтал, мен не человек, уважаемые учителя, уважаемые школьники, гости, коллеги, поздравляю со знаменательной датой, с открытием фирменного класса в вашей школе. Пользуясь случаем, хочу поздравить учителей. Не так давно был День учителя. Сердечно поздравляю. Затайский Судовер, да? Маленько экскурс по Затайской Судоверсии. Тоже поддержу Владимир Иванович, много сказал. Затайский Судоверсия — это вновь созданное предприятие. Мы начинали с нуля, с одного человека. На сегодня у нас работает порядка 40 человек. Мы строим судоверфь. Судоверфь, которая в дальнейшем будет строить суда. Мы граничим, соседствуем с судоремонтным заводом, но судоремонт пока не наш, мы этим не занимаемся. Да? Наши мощности включают в себя большой цех, в осях 140 на 150 метров большой цех, да, и слиповое хозяйство, ну, для вас, чтобы понятно было, рельсы, на которых судно двигается и спускается на воду. Помимо самого завода, у нас в Затае строится жилье для наших будущих работников. В декабре сдается дом на 100 квартир, и в следующем году еще будет общежитие сдано. Процесс уже идет. Немножко вам про это не сказали, да? Да. Ну, это как на перспективу. Вот. Запускаемся мы в следующем году. В следующем году запускаемся. Общая численность предприятия должна быть порядка 660 человек после выхода на полную производственную мощность. Вот. Ну, это как общий экскурс. Я думаю, что школа организует, наверное, как Павловская школа делали, какие-то маленькие экскурсии, да, проведем, покажем, расскажем. Вот. Для учащихся желаю, на самом деле, отнестись немного ответственно к этому вопросу. Судостроение — это сложная наука, но при этом она в том числе интересная. Очень много там специфических терминов и так далее. Вот. Я как человек, который получил высшее образование конкретно по кораблестроению, могу много чего рассказать, если что, обращайтесь. Вот. Школьникам желаю легко, чтобы вам легко все давалось, не пропускать занятия, вникать и проявлять творческие инициативы. Спасибо большое. И небольшой подарок для
класса, это чтобы в классе всегда было точное время, наверное, да? И самый лучший подарок это, конечно же, книга. Здесь наш якутский мужчина, расскажем, да? Он сейчас работает у нас в Ленском воднике, в Ленском пароходстве. Он очень долго уже увлекается фотографией и пишет тематические книги. Только историческое, получается, и про пароходство тоже еще есть. Замерзал в торжественном молчании. Ждут друзья твоих заветных слов. Ты даешь нам сегодня обещание, что лучшим в школе стать готов. Для принятия клятвы приглашаются ученики фирменного класса по судостроению акционерного общества «Жатайская судоверфь» и государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Жатайский техникум». Вступая в ряды фирменного класса по судостроению акционерного общества «Жатайская судоверфь» и государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Жатайский техникум», торжественно клянемся строго соблюдать устав школы и кодекс чести, выполнять требования учителей. Клянемся! Клянемся добросовестно учиться, активно заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни, готовить себя к преодолению трудностей в чрезвычайных ситуациях. Клянемся! Клянемся быть чуткими, внимательными, оказывать помощь пострадавшим, не оставлять друзей в беде. Клянемся! Клянемся быть патриотами, чтить память старшего поколения, уважать ветеранов войны и труда, готовить себя достойными защитниками Отечества. Клянемся! Клянемся нести высокое звание, учащийся фирменного класса с достоинством и честью. Клянемся! 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 Тыл барар улус веранын салатын начальникин сол буялчылыгар Егор Никентьевич Бачонинга. Добрый день, уважаемые гости, родители, учителя, учащиеся. Разрешите поздравить от имени Управления образования вас с открытием фирменного класса судостроения. Хочу обратиться к учащимся, желаю вам, чтобы эти знания, которые вы получите в стенах фирменного класса, а также в стенах Жатайского техникума, пригодились вам в будущем, чтобы стать первоклассными специалистами в Жатайской судоверфи, где, как уже говорилось, будут созданы все условия для работы и для жития. Так, хотелось бы поблагодарить директора Жатайского техникума Владимира Ивановича, а также заместителя директора Жатайской судоверфи Дмитрия Максимовича за то, что они нашли время, чтобы прийти к нам. Желаю всем всех благ, здоровья вам и вашим близким. И разрешите вручить приветственное письмо Павлу Николаевичу, директору нашей школы. Event'e kudustak. Biyaqattan bu Beydurut stratejik sılın horgun sitelerden bu техникум aradan bilen hançugay ondan biyege bu vastavlах Владимир Иванович kelem betne kıtalıcından min ayaklı tepin bağlamın biyaqa ile görüşüşü vesıllar юбилейный kabul eder Владимир Иванович Министерство образования Республики Саха-Якутия заместитель министра Блинджан
Sütten bəyətinin ülüspide kini var bolanta bir ülühen, üstü ülühen bir bu skolavut elimona var bu da o kömne onunla olana kıl dilimine adisa tutulunla diye öğretmenine. Onun olana bu Vladimir Üniversitesi kınay kalbi onun tüvenen tuhanın maktabudun billeri kayın diye. На этом торжественная часть объявляется закрытой. После общего фотографирования всех приглашаем на первый этаж, в кабинет физики. Ana bedeni bilimli, судостроениеға намылы фирменный класс арылығын. Алай күгілден бұхарда ұңырабы, Илья Егорович Винокура қатынары оркосколының директоры, Акадешников Павел Николаевич, Жатайдағы техникум директорын Тихона Владимир Иванович, Жатайскай судовер акционерная компания генеральный директоры Сулпиячидын Абрамов Петр Васильевич. Doksun ıtız tığınan eğerdeleyen, iyiter yüyeter kayıskağa, sagız yüren, yoğun kalbi, sediniler bolun.